Ania La Ketdin. Agsinatan, Fredo. Ah, di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka rabrabakan? Ah, ang maapayami. Amamot mo ko saan ti panagahit ko ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Katno ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil nga rod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak. Masapul nga ibagak no sa dino, kano asino dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitak ken ka aprueba na. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasaki nga rutrik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya paray. Huwag paray. Ay, amangan agda nang isukatan na ken ka akano wano foreigner. Manya. Uy, ket adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige mo pare. Masaksakita na lang arudan karumpel lang mo. Namam lang ko ma, pare. Kas lamapis, si pusok. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na paray. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atenggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas la idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kaamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kuana. Gapo nga rod takunak no ay ayatan nak. Nga bisit maggayam day ta nga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab no itinasaya at atao. Saan akas laki ni Fredo? Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat kahit mo ibaga, Julius. Agayatak ngamin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamot ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan nak nga agaram kan kuana Anya lakit din aya. Nagsungit ka, Trina. Nusungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawonan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang magitak no in black na. Ay, sos.
Talaga gayam nga indilit na ka ni tibiyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga iti maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't lang ti maramida, magaputa adan ka ayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Iso a panawon mo ten, tapno agbirok kan iti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangarudan ni tibiyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay kat talaga akas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarit na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga impay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang ti kastay. Makapasahir lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Manawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Frido. Diyan kung kahit ang biyang baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Nya, Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare, tano da ita akanayon ti pampanunutan, ay awan kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit amarikrignam. Paray, kasalo no makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, adan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamon na, adumanan adrama na. Ay kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Wadre na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magamre na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko.
Agabruda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patirik na kinaami ka tumayaban. Ay, Fredo, waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitan lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Marks, talagang ay papati kong taga-abroad. Di pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasarin dami kantay J. Julius. Oh, agkasardagaya man talaga. Wala pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Ang natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, Kostol pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumay. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man day ka pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga na ba iti panahonan niya, ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amang mabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Ngamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? Adda gaya mo anak mo, ami. Kadwan ah. Isungarod anak ki asawa, tapno maad na anak, iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Lodi na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Isu asar dengan nakman meten. Ay na. Mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na ami. Di padam ko maana singput. Awan nga rod. Apay. Awan na pulos tem amo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut. Ado ah. Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon ah? Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang kaming kayat-kat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo.
Mabalinday Giant. Anya. Wen, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya. Kamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga ron ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya. Wen, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangiritaw. Kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Huwag nga ron. Tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring ka niya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat no, da asawa kan putot mo. Tapno adamad agnal-ngalawangaw iti malamansyon na balay mo. Kunada nga ron, nga awan serbi ti dakkel a balay. No, awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, pero karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kahit mo pare. At dadya kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Ano yan? No, agirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya para kan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.